Alhamdulillah, monggo dulur kakak PJ ngumpul kabeh. Kerja bakti pendopo Jawa. Nah, iki Pak Margono. Ditunggu rujake lho, Mas. Luar biasa. Tetep, Pak. Saiki dilas ning gone kuwi po dilas bunder kene karo kene ngono. Sambel enak sambel. Oh, Pak Kartaji ya. Iki lek tambah kacang tanah. Oh. Lur, gelek sinar matahari lur pagi. Bersama dulur-dulur kakak PJ. Mas, oh, iki Pak Ketum, Mas. Oh. Sampai yo ini nanam kelapa. Masalah. Ini jadi 20 tahun petik untuk generasi yang akan datang. Oh, 1 bulan panen. Mas. Langsung ambil di Morotai. Luar biasa. Oh, ya Pak Saimin. Kono. Ah, semangat. Kurang aja. Misalnya tanggane. Ada. Ini Jagunge lur. Oh, jagunge. Mas. Karek nunu. Ana doe. Mas. Panen jagung, tak Marioto. Monggo. Pak Ketua. Tanam sambil nyangkul. Ayo, lur. Ayo. Kerja bakti nek ya iki piye? Ah wis kena iko wedi. Oh larine nemedun jerape nandur jagung ne. Ah, panen jagung. Ayo, masih ini. Loh, panen jempol. Alhamdulillah. Ayo, Bah, semangat, Bah. Panen kangkung, Bah. Pak Tul, Pak Marioto. Kerja bakti pendopo. Ayo. Kerja bakti pendopo ayo. Iki ono senior iki. Pak Citoto. Monggo, Lur. Jumpa lur. Enggak nih para senior. Barakallah. Iku lho Pak Dul kerja tenanan. Macul deh. Eling nok Tlatah Bengawan Solo iki. Nok bonten kae ya. Luar biasa. Kerja tim semangat Pak Ketum, Pak Komandan, Pak Joko, Pak Kartaji, ayo. Oh, Pak Saimin lagi istirahat. Kecapean. Pak Bos Asiono, monggo. Pengurus sekarang yang ramai dibanding yang Kerja keras Ketum. Wah, jangan diragukan. Untuk dipanen bersama. Aslinya kecapean ngempet deh. Macule. ngirim sarapan. Iyo hari ini ngirimi gade lodeh. Iya, anu Mas. Ambek gorengan di Pak Sepat. Ngapa macul nang sawahmu ya? Ha. Iya, ora Pak Budi. Iya. Ya, kita bengi omah ra kepacul. Jadi
Ternate rasa Jawa ini. Macul pendopo Jawa. Yo, tambah 1 liter.